Gledate Boje jutra na televiziji Vijesti, a u nastavku pričamo o projektu Zajednička istorija i sve to sa gospođom Zvezdanom Kovač, koja je naša gošća. Dobro jutro i dobro nam došli prvi put kod nas. Dobro jutro, Bojana, dobro jutro i gledalcima televizije Vijesti i hvala vam što sam dobila priliku da vas upoznam sa projektom Zajedničke istorije. Pa da čujemo na samom početku o kakvom se zapravo projektu radi. Ovako, to je projekat Centra za demokratiju i pomirenje zemalja jugoistočne Evrope i Evropske unije, mogu reći, budući da Evropska unija podržava i finansira kompletno taj program. Te čitanke su već objavljene na 8 jezika, dakle na engleskom prije svega, na srpskom, hrvatskom, bosanskom, makedonskom, albanskom, grčkom i turskom. I zadovoljstvo mi je da kažem da upravo smo počeli rad na čitankama na crnogorskom jeziku. Evo, donijeli ste neke čitanke, ovako kamera će prikazati kako bi gledalci vidjeli bolje. Da, to su te čitanke, četvorotomne kao što vidite, obrađuju period od Osmanskog carstva do Drugog svjetskog rata. Dakle, preko nacija u jugoistočnoj Evropi, balkanskih ratova do Drugog svjetskog rata. A ko je pokretač svega ovoga? Pokretač svega ovoga, da krenemo od toga. Dakle, pokretač je ove čitanke, početak rada, ideje zapravo na nastanku ovih čitanki je još 1999. godine, da budem precizna, kada je pri Centru za demokratiju formirana Komisija za nastavu istorije. U toj komisiji su eminentni istoričari iz jugoistočne Evrope. Oni su prosto procjenjivali nastavu istorije u regionu, bavili su se razlikama u obrazovnom sistemu, sagledavali su koja je uloga resornih ministarstava, šta nastavnici misle, organizovali razne seminare, sve to skupili i objavili u nekoliko zbornika i odlučili da se ne zaustave samo na tome, dakle, da ocijene kakvo jeste stanje, nego da nešto konkretno i urade, da ponude nešto što bi to situaciju kakvu su zatekli poboljšali i promijenili. 2005. godine su se pojavile prve čitanke, najprije na engleskom jeziku, potom na ostalim jezicima i evo, kako već rekli smo, trebalo bi do kraja godine da se pojavi i na crnogorskom jeziku. Bitno je samo da kažem, naravno, da izdavač je Centar za demokratiju i pomirenje, ali naš koizdavač će biti Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, a pomoći će nam i resorno ministarstvo, Ministarstvo prosvete, dakle, u organizaciji radionica, obuke nastavnika itd. itd. Što se tiče zemalja u kojima se sve sprovodi? Pa gotovo u svima u kojima sam vam rekla. Što se tiče, da. Jeste, u zemalja jugoistočne Evrope, a na jako dobar prijem. Mogu da kažem i na moje iznenađenje su ove čitanke naišle u svim bivšim jugoslovenskim republikama. I do sada smo otprilike obučili oko 8.000 nastavnika, jer pored ovih čitanki publikovali smo i priručnik kako da se te čitanke upotrijebe, koji je prvenstveno namijenjen nastavnicima, jer ne radi se o udžbenicima, radi se o čitankama, dakle o dodatnoj literaturi. Upravo to, dakle to je dodatna literatura za sve. Jeste dodatna literatura, jeste. I pretpostavljam da će biti zainteresovanih nastavnika, da se upoznaju sa čitankama, da se upoznaju s predlogom našim zapravo kako bi trebalo sprovoditi nastavu istorije, a potom će oni sami prosuditi da li će im naše čitanke biti interesantne da se posluže kao sredstvom na svojim časovima istorije. Sjajno. Ono što je dobro jeste naravno da će mnogi moći da vide šta piše unutra i da im se neke stvari objasne, jer eto, sami ste rekli, na toliko jezika je prevedeno, tako da će svakom biti dostupno. Ono što mene zanima jeste koji period istorije je obuhvaćen istraživanjima. Dakle, kako smo već rekli na početku, od Osmanskog carstva do Drugog svjetskog rata. I budući da ste već pomenuli da će svako imati priliku da vidi šta je u čitankama i koji je sadržaj. Samo taj period sam htjela da vidim koliko je interesantan za nekoga ko sad
uzme to, dočita? Jeste li imali nekakve reakcije povratne? Imali smo puno povratnih reakcija, uglavnom od nastavnika. Ove čitanke nisu komercijalne, dakle mi ih nećemo prodavati. Jeste, njima će se služiti isključivo nastavnici. Reakcije nastavnika su više nego pozitivne. Da ne kažem da su oduševljeni, da ne pretjeram hvaleći naš proizvod, ali zaista mislim da je nešto vrijedno, jako vrijedno pažnje. A koji je vaš cilj bio svega ovoga? Pa cilj, znate i sami da je tumačenje istorije jedna vrlo problematična stvar i da je povod... Neko ovako, neko onako. Da je povod raznih konflikata i da ne kažem i svađa među zemljama regiona i ne samo među zemljama regiona nego i u svakoj zemlji pojedinačno. Tako da je naš cilj upravo to da, kao što i samo ime naše organizacije kaže, da razvijamo demokratiju, toleranciju, kritički način razmišljanja. Neka prava slika možda, možemo tako reći. Pa ako se može reći za istoriju da postoji prava slika, ali eto, da prosto vidimo kako žive drugi, kako vidimo jedni druge, kako jedan te isti događaj doživljavamo, kako se osjećamo i tako dalje. E pa upravo to, jer neko isti događaj tumači na različite načine. Upravo to, da bude prava slika o svemu tome. Jeste. Teško da ćemo naći jedan te isti način tumačenja, jeste. Teško. Kako ćete nastaviti sa projektom? Dakle, projekat je tek počeo dogovorom sa Ministarstvom prosvjete, odnosno Zavodom za udžbenike i za nastavna sredstva, koji će biti koizdavači. Odredili smo uređivačku ekipu, eminentni istoričari Crnogorski Zvezdan Folić i Dragutin Papović. Oni će tokom ovog ljeta pregledati čitanke, vidjeti koliko i kako je zastupljena Crna Gora, procijeniti da li treba dopunjavati. Zapravo, naravno da su već i vidjeli, procjena jeste da treba novog materijala iz Crne Gore. Ono što je bitan je princip rada na tim čitankama. Koliko zemalja, svaka zemlja zapravo će imati apsolutno podjednak prostor koji će ispuniti izvorima iz svoje istorije. Dakle, ukoliko je to 100 strana u jedne čitanke, 10 zemalja, 10 strana svaka. Neće se voditi računa o veličini, procjeni značaja i tako dalje, već prosto svaka zemlja će imati podjednako prostora da prikupi izvore svoje istorije. Sjajno. Hvala vam puno. Samo da vam kažem ovo, zato što to nije, pretpostavljam da jeste važno, zato što čitanke, dakle, nema tu puno teksta, puno objašnjavanja, one su uglavnom zbir istorijskih izvora. I jako dobra stvar je što će naši nastavnici i naši đaci moći da se sretnu sa nekim izvorima koji, kako su mi rekli naši istoričari, do sada nisu bili dostupni našoj javnosti. Sjajno. I to još jednom da kažemo, to je naravno dodatna literatura. Jeste dodatna literatura i očekujemo da će izaći iz štampe negdje krajem godine. Dakle, zajedničke istorijske čitanke na crnogorskom jeziku. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme. Hvala i vama.